Ibihe byiza kuri mwese mwahisemo kubana n'ibicu TV ni umwanya w'amakuru yasohotse mu binyamakuru ni amakuru mugiye kugezwa nanjye ni Kwingabiye. Aya makuru araza kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi. Umucamanza w'urwego rwasigariye inkiko mpuzamahanga mpanabyaha RMCT William Sekure yanze ubusabe bw'ubushinjacyaha bwasabaga ko Kabuga Felicien uheruka gufatirwa mu Bufaransa yakoherezwa kuburanira mu Buholandi aho koherezwa i Arusha nk'uko impapuro zashyizweho zisaba ko afatwa zibigaragaza. Ni mu gihe urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambukiranya imipaka rwakatiye igifungo cya burundu Ladislas Ntaganzwa nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Naho Minisitiri w'Ibidukikije Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc yatangaje ko mu ngamba zo kugabanya ihumana ry'ikirere no kubungabunga ibidukikije hagiye gufatwa umwanzuro wo kugabanya amakara yo gucana yinjira muri Kigali ku buryo abantu bose bazatekesha gaze. Umunyarwanda Mfizi we yagiye mu marushanwa yo gukina filime z'urukozasoni atabizi bituma atana umwanya wa kabiri mu gutera akabariro muri Afurika. Hanze y'u Rwanda ndaza kukubwira ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangaje ko inyeshyamba z'umutwe wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda zishe abaturage 54 mu ntara ya Uturi. Naho Perezida wa Afurika y'Epfo Ramaphosa yatangaje ko ahantu ho gusengera hazafungurwa ku itariki ya 1 Kamena 2020 ariko hakubahirizwa amabwiriza akomeye yo gukumira ikwirakwira rya coronavirus. Makuru y'imikino nyuma y'imisi yarishize bivuga ko Eric Rutanga yaba yaramaze kumvikana n'ikipe ya Police FC ku munsi w'ejo hashize. Byashyizwe ku mugaragaro ko uyu mukinnyi yamaze kwerekeza mu ikipe ya Police FC aho yayisinye amasezerano y'imyaka 2. Inkuru yacu uyu munsi itangaje n'ingona ishaje nane kurya umukobwa yafatiye mu mazi ari koga. Natinze reka amakuru tayere kuri inkuru. Umucamanza w'urwego rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha RMCT William H. Sekure yanze ubusabe bw'ubushinjacyaha bwasabaga ko Kabuga Felicien uheruka gufatirwa mu Bufaransa yakoherezwa kuburanira mu Buholandi aho koherezwa i Arusha nk'uko impapuro zashyizweho zisaba ko afatwa zibigaragaza. Mu 1997 nibwo Kabuga yashyiriweho na ICTR impapuro zisaba ko atabwa muri yombi kubera ibyaha birindwi akurikiranyweho birimo ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ubwo RMCT yasimburaga ICTR muri 2012 byashimangiye ko Kabuga nafatwa zoherezwa i Arusha akaba ari haburanira. Nyuma yo gufatirwa mu Bufaransa kuwa 16 Gicurasi uyu mwaka, ubushinjacyaha bwaregereye urukiko busaba ko hakorwa impinduka mu nyandiko zisaba ifatwa n'iyoherezwa rya Kabuga ngo umwanzuro uteganya ko azohereza i Arusha uhindurwe abe yoherejwe mu Buholandi. Hatangwa imbogamizi zijyanye n'ingendo zo kuva mu Bufaransa kugera muri Tanzania kubera icyorezo cya coronavirus, nubwo urukiko rwo mu Bufaransa rutaremera neza niba azoherezwa. Mu mwanzuro umucamanza William H. Sekure yatangaje kuri wa gatatu yavuze ko itegeko riteganya ko abaregwa bose bashyiriweho impapuro za ICTR barimo Kabuga nibafatwa bagomba gufungirwa ndetse bakaburanishirizwa ishami ry'urwego riri i Arusha muri Tanzania. Impinduka zose ziba mu mpapuro zifata umuntu runaka zigomba kwemezwa n'umucamanza ubifitiye ububasha hamaze gusuzumwa inzitizi zituma hari ingingo isabirwa guhinduka. Uyu mucamanza yavuze ko ubwo yafataga iki cyemezo yazirikanye ko gufunga umuntu ukekwaho icyaha bikwiye kubera Arusha kereka igihe haba hari impamvu idasanzwe. Uyu mucamanza kandi yanavuze ko ubusabe bw'ubushinjacyaha bushingiye ku mpungenge zidasobanurwa neza zijyanye no kwimura Kabuga akava mu Bufaransa koherezwa i Arusha zijyanye n'icyorezo cya coronavirus. Bityo ngo ubwo busabe ntabwo bugaragaza neza ko iyoherezwa rya Kabuga i Arusha riteganya mu mpapuro zisaba ko afatwa kumwohereza umunsi yafashwe ari imbogamizi kumugeza muri gereza y'urwego. Umucamanza yavuze ko kandi ubusabe bw'ubushinjacyaha nta mpamvu zifatika zagaragajwe zo kubushyigikira ngo bugire ishingiro kuko nta kigaragaza ko Ubufaransa butazamwohereza mu gihe cyagenwe, ariko ko igihe cyo kumwohereza kigeze imbogamizi zaba zihari zashyikirizwa urukiko. Urukiko ruvuga ko ubushinjacyaha busa n'ubwirengagije ko guverinoma ya Tanzania iheruka gukomora ingendo mpuzamahanga z'indege zari zarafunzwe kubera coronavirus. Kabuga yatawe muri yombi kuwa 16 Gicurasi na 20 mu Bufaransa nyuma y'imyaka 26 yihishahisha. Kuri uyu wa gatatu urukiko rwatangaje ko umwanzuro ku bijyanye no kuba yakoherezwa kuburanira i Arusha cyangwa se iraye uzafatwa kuwa 3 Kamena 2020 ku isaha y'isa 8. Naho urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambukiranya imipaka rwakatiye igifungo cya burundu Ladislas Ntaganzwa nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Ni umwanzuro w'urukiko wafashwe nyuma
y'isomwa ry'urubanza rwe rwatangiye mu masaha yine za mu gitondo kuri 28 Gicurasi 2020 ku cyiciro cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Isomwa ry'urubanza ryabaye hifashishijwe ikoranabuhanga. Uregwa niwe Ntaganzwa Ladislas adahari ariko hagarariwe n'umwe mu bamwunganira mu mategeko Maître Musonera. Perezida w'urukiko akaba yabanje kwibutsa uko iburanisha ryagenze, aho yagarutse ku byaha Ntaganzwa yagiye ashinjwa. Ntaganzwa Ladislas yahamijwe ibyaha 5 aregwa birimo icyaha cya jenoside, icyaha cyo gushishikariza abantu gukora jenoside, icyaha cyo kurimbura imbaga, icyaha cyo kwica n'icyaha cyibasiye inyokomuntu, ndetse n'icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina nk'icyaha cyibasiye inyokomuntu. Inteko y'abacamanza batatu n'umwanditsi w'urukiko ubwo binjiraga mu cyumba cy'iburanisha babanje kubaza niba uregwa hari, maze umwe mu bamwunganira ariwe Maître Musonera Alexis asubiza ko uregwa yahisemo gusomerwa adahari. Icyakora ngo yageze ahangaho nyuma y'igihe gito urubanza rwe rumaze gutangira gusomwa, yemera kurukurikiraho afungiye muri gereza ya Nyanza hifashishijwe ikoranabuhanga rya Skype, mu gihe ubushinjacyaha nabwo bwakurikiraga urubanza ku ikoranabuhanga. Mbere yo gusubiramo uko iburanisha ryagenze, wari uyoboye iburanisha yavuze ko mbere y'uko Ntaganzwa aburana habanje guteshwa agaciro urubanza yari yaraburanye muri Gacaca, agakatirwa gufunga igihano cya burundu. Cy'umwihariko umucamanza yagarutse ku buhamya bwatanzwe n'abatangabuhamya, aho bavuze ko Ntaganzwa yagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe Abatutsi bari bahungiye muri paruwasi ya Cyahinda, n'uruhare rwe mu kwica Abatutsi bari bahungiye ahitwa Igasasa, aho ngo yari ari kumwe n'Abarundi bari barahungiye mu Rwanda. Ntaganzwa Ladislas yafatiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuwa 7 Ukuboza 2015, agezwa mu Rwanda ku itariki ya 20 Werurwe 2016. Yagejejwe i Kigali n'abakozi b'urukiko mpuzamahanga ruburanisha ibyaha byasizwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriye u Rwanda RMCT. Ntaganzwa wahoze ari urugumesitiri wa komine ya Nyakizu, ubu ngubu habaye mu karere ka Nyaruguru, yari ku rutonde rw'abantu bateguye bakanategura jenoside yakorewe Abatutsi, akaba yarashakishwaga n'ubutabera mpuzamahanga. Maître Musonera Alexis wunganira Ntaganzwa yavuze ko azajurira, mu gihe Ntaganzwa we yavuze ko nta cyongera ku rubanza rwe. Mu yandi makuru, Minisitiri w'Ibidukikije Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc yatangaje ko mu ngamba zo kugabanya ihumana ry'ikirere no kubungabunga ibidukikije hagiye gufatwa umwanzuro wo kugabanya amakara yo gucana yinjira muri Kigali, ku buryo abantu bose bazajya bakoresha gaze. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyawe kuri wa 4, Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc yatangaje ko hari abantu bo muri Kigali bakoresha gaze, ariko ku rundi ruhande bakaba bafite n'amakara bakoresha nko mu guteka ibishyimbo cyangwa se n'ibindi biryo bisaba gucana igihe kinini. Yavuze ko hari n'abandi bakoresha amakara kuko badafite ubushobozi bwo kugura gaze, aho usanga bagura nk'amakara y'amafaranga 200 yo gucana umunsi umwe. Avuga ko hari imishinga igiye gushyirwaho izakumira amakara muri Kigali, abantu bose bagacana gaze. Muri yo yavuze umushinga ugenewe abafite amikoro make, bamwe baguraga amakara y'amafaranga 200 ngo bagiye gushyirwaho uburyo bwo kugura gaze ijyanye n'ubushobozi bwabo, nk'uko baguraga amakara akaba ariyo bazajya bakoresha bateka. Ati hari umushinga wa REG witwa Pay as you cook, umuntu yishyura 200 akaba ariyo akoresha, hariho akantu gatuma utayarenza. Iki kiganiro cyagaruka kandi no ku ngamba zo kurengera ibidukikije birimo urusobe rw'ibinyabuzima, mu gihe hatangijwe icyumweru cy'ubukangurambaga kigamije kurengera ibidukikije. Dukomeje n'amakuru yasohotse mu binyamakuru, ku kinyamakuru Umuryango.com hari inkuru y'umugabo witwa Mfizi ubarizwa muri Nyamirambo, bivuga ko yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru gikora kuri YouTube kizwi nka VP. Uyu mugabo yasone uburyo yajyanwe mu marushanwa muri Afurika y'Epfo, bamubwira ko ari ayo gutera akabariro, ageze asanga no gukina filime z'urukozasoni. Ibi we yakomeje yita amarushanwa, yavuze ko yahuriyeho n'abantu batandukanye bari bahagarariye ibihugu byabo byo muri Afurika bigera kuri 20, gusa akaba icyo gihe yari yagiyeyo hagarariye igihugu cya Uganda. Mfizi avuga ko yagiye muri aya marushanwa mu mwaka wa 2006 ajyanywe n'umugande witwa Gahitano, nawe wari usanzwe yitabira amarushanwa, nubwo we kuri iyo nshuro yanayaviriyemo hafi. Mfizi mu kiganiro yagiranye na VP yavuze ko akimara kwiyandikisha muri aya marushanwa yaje mu Rwanda, ari naho ngo yakoreye imyitozo yo gutera akabariro, aho yayikoreye ku mugore w'Inyamirambo wicuruzaga atashatse gutangaza amazina ye, ngo kubw'impamvu y'umutekano we akaba yaramwishyuye amafaranga y'u Rwanda 2,000, bityo atera akabariro igihe kingana n'iminota 45 atararangiza, mu gihe abandi bagore babanaga n'uyu mugore nabo ngo bicuruzaga bari bamaze kwinjiza abagabo bagera kuri 4. Ngo amaze gutera akabariro abona ko amaze igihe kingana n'iminota 45 atararangiza, ngo yahise yumva noneho yiteguye amarushanwa yitabira, niko gusubira muri Uganda kuko ariho bari guhagurukira berekeza muri Afurika y'Epfo haberaga aya marushanwa. Uyu Mfizi akaba yarakomeje avuga ko mu gihugu cya Afurika y'Epfo bahamaze iminsi 7
babayeho neza kuko ngo bari babakodeshereje muri hoteli, gusa we akaba yarazi ko ari amarushanwa asanzwe yo gutera akabariro bakareba umara igihe kinini muri iki gikorwa, ariko nyuma aza kuvumbura ko ari filime bari gukina z'urukozasoni kuko ngo bakoraga iki gikorwa barimo no gufatwa amashusho. Uyu mugabo rero yavuze yuko ngo yababajwe nuko atari umwe muri abo bantu 20 bo mu bihugu bya Afurika yegukanye umwanya wa mbere, ahubwo akegukana umwanya wa kabiri ngo kuko ngo uwa mbere yabaye umunya Ethiopia wakoresheje isaha 1 n'iminota 5 atararangiza, mu gihe Mfizi we yakoresheje isaha 1 kandi bikaba byari biteganyijwe ko umuntu wa mbere ari we uri buhembwe igihembo kingana n'amadolari y'Amerika miliyoni 1. Hanze y'u Rwanda, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangaje ko inyeshyamba z'umutwe wa IDF urwanya ubutegetsi bwa Uganda zishe abaturage 54 mu ntara ya Ituri. Aba barwanyi bagabye ibitero mu gace ka Samboko gaherereye mu birometero 100 uvuye mu mujyi wa Bunia. Umutwe wa IDF urwanya ubutegetsi bwa Perezida wa Uganda Yoweri Museveni umaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu 1995 awushinjwe gukora ibikorwa by'ubwicanyi. Umuyobozi w'umuryango utegamiye kuri leta muri aka gace Giri Gotabo yavuze ko kugeza ubu ngubu ahabera ubwo bwicanyi abaturage bahunze kuko bafite ubwoba ko izi nyeshyamba zishobora kongera zikabagabaho ibitero. Imiryango itegamiye kuri leta muri Ituri itangaza ko izi nyeshyamba zimaze kwica abaturage barenga 400 guhera mu mwaka ushize kandi bavanwa mu byabo. Umuvugizi w'ingabo muri Ituri Jules Ngongo we yavuze ko ingabo za leta zoherejwe muri ako gace aboneraho kwizeza abaturage ko umutekano uri bugaruke. Amakuru avuga ko kuva mu mezi birashize abantu barenga 200,000 bamaze kuvanwa mu byabo muri Ituri kubera ibi bitero bya ADF. Umuryango w'abibumbye avuga ko muri 2017 abantu barenga 700 bamaze kwicirwa muri Ituri, ukaba kandi utangaza ko ibyaha bihakorerwa bifatwa nk'ibyaha byibasira inyokomuntu. Mu kwezi gushize abandi bantu 22 bo mu gace ka Hema barishwe inyeshyamba zo mu mutwe wa Rendu ukaba ari wo ushinjwa kubica. Naho perezida wa Afurika y'Epfo Ramaphosa yatangaje ko ahantu ho gusengera hazafungurwa ku itariki ya 2 Kamena 2020, ariko ngo hakubarizwa amabwiriza akomeye yo gukumira ikwirakwira rya coronavirus, aho abantu 50 cyangwa se bari munsi y'uyo mubare ari bo bazabemerera kujya gusenga bitewe n'ubunini bw'aho basengera. Abasenga bose ngo bazasabwa kwambara agapfukamunwa no kubahiriza amabwiriza yo gukaraba hirindwa COVID-19. Perezida Ramaphosa yashimye uruhare abayobozi b'amadini bagira mu baturage harimo ubujyanama n'amasengesho. Avuga yuko iki cyorezo cyahungabanyishije imibereho myiza y'amadini y'abantu benshi, bityo hakaba hakenewe kongera gufungura ahasengerwa mu gihe igihugu kigenda kigera ku ntera ya gatatu yo kugabanya amabwiriza n'amategeko yashyizweho hagamijwe gukumira icyorezo cya coronavirus. Perezida Ramaphosa kandi yanatangaje ko umunsi wo gusenga ku rwego rw'igihugu uteganyijwe ku itariki ya 31 Gicurasi 2020. Muri icyo gihugu ahantu ho gusengera hose harafunzwe guhera Werurwe 2020 ubwo igihugu cyinjiraga mu bihe bidasanzwe byo guhagarika ibikorwa byose. Abaturage bose bagasabwa kuguma mu rugo. Muri icyo gihe bamwe mu bayobozi b'amadini bahisemo kuba bifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga, urugero nka internet mu bikorwa by'amasengesho. Mu makuru y'imikino, nyuma y'iminsi yari ishize bivuga ko Eric Rutaganda yaba yaramaze kumvikana ikipe ya Police FC, ejo byashyizwe ku mugaragaro ko uyu mukinnyi yamaze kwerekeza mu ikipe ya Police FC aho yayisinyiye amasezerano y'imyaka 2. Ibi bibaye nyuma yaho mu ntangiriro z'uyu mwaka w'imikino yari yasinyiye ikipe ya Rayon Sport amasezerano y'imyaka 2 gusa, akaba harimo ingingo y'uko ashobora kugenda igihe ibyo yemerewe n'iyi kipe ubwo yasinyaga atabiherewe igihe. Eric Rutaganda yerekeje muri Police FC nyuma ya Iradukunda Eric Radu nawe wakinaga inyuma ku ruhande rw'iburyo bwa Rayon Sport uheruka gusinya muri Police FC, akaba undi mukinnyi uvuye muri Rayon Sport nyuma ya Kimenyi Yves na Irambona Eric berekeje muri Kiyovu Sport. Reka nsoreze amakuru yasohotse mu binyamakuru kuri inkuru itangaje cyane aho mu gihugu cya Indonesia ari kuvuga inkuru y'ingona yacakiye umukobwa w'imyaka 17 ariko inanirwa kumurya kubera ko amenyo yayo yose yakukaguritse kubera gusaza. Uyu mukobwa w'imyaka 17 witwa Devi Benti Sulaimani yari arimo koga n'inshuti ze hafi y'umugezi wa Sababan mu majyepfo ya Kalimantan muri Indonesia ku wa 10 Gicurasi 2020, maze ingona iramufata ariko ntiyagira icyo imutwara kubera ko nta menyo yari ifite. Uyu mukobwa n'inshuti ze bagiye koga kuri uwo munsi nyuma ya saa 6 mu rwego rwo kugabanya ubushyuhe cyane kuko muri iki gihugu ngo bwageraga kuri 34 degrees Celsius. Devi yavugije induru ubwo iyi ngona yamufataga ukuboko imumanura hasi mu mazi. Aba bagenzi be ngo batabaje ubufasha, hanyuma magana y'abantu baturiye uyu mugezi bahura baje gushaka uyu mukobwa. Uyu mukobwa yabonetse nyuma y'amasaha 6 atwaye n'ingona, gusa igitangaje ni uko umubiri we wabonetse utacitsemo ibice nk'uko bigendekera abariwe n'ingona gusa, ariko ku rundi ruhande
Ikibabaje ni uko uyu mukobwa yaje gupfa. Aba baturage nyuma y'aho batangiye guhiga ingona bayitega umutego uriho inkoko, yaje ije kuyirya maze ihita ifatwa. Bayisuzumye basanga amenyo yayo y'imbere yose yarakukaguritse kubera gusaza cyangwa se uburwayi yaba yaragize. Ukuriye polisi ya Robben River yabwiye abanyamakuru ko nta gushidikanya umurambo w'uriya mwana wari wafatanye bitewe n'uko iyi ngona nta menyo igira. Umwe mu bayobozi bashinzwe kurwanya ingaruka ziterwa n'ibiza witwa Elianto Rice we yavuze ko ubwo uwo mukobwa yabonekaga yari amerewe nabi cyane, ngo yavaga amaraso mu mazuru, mu kanwa no mu kiganza. Abapolisi ngo bagerageje kumujyana kwa muganga ariko ntiyabashije kurokoka. Ndagushimiye cyane twanye muri aya makuru, andi araza kubageraho mu kanya kari imbere. Njye nitwa Ani Kwingabiye, kangomeze mwifurize kugira ibihe byiza.